Aura ngwara tei banau ai po ete wau gomire bati pewara perubahan babi. Den chongo gomira nor kune tara ati ete. Bau de kapakaro wali veki di veira ana madular la grami ese Saudi Arabia doaka. De kabune kucara nam anto kampor na lolu bebe kanari lalu kirimari mando we. Ana do ana anu mentubu tere. Waalaikumsalam. Bang. Yung nga doho, mo no ka may lu tadi. Ay na lu penti malagi. Wati may doho, po wati charu na lalo di rabi de doho. Ay nai. Penti pot dage. Aus masalah ka. Ama ko ne ga ngangon no gei na ga. Ngangon chon chau da ga batte tatu iron chau da ga mbut ngangon ni. Komi ngua pita ke ku luakan namidi. Bara nuntun cenga doho seding amadagi. Ndake gando de don sarie. Ichihi ngai na hora ubune sarambang wam na ngalaweha na piti to inde. Baka iha na piti ngadu we inde ede mai kenangon ga. Siro mo ga ita. Piti iha si piti jelas piti ramaki ngopara dei we inde saka. Orang po yi piti re lain bau. Jelas ando akawati sengwar katahu benda ya ke. Nimen cenga. Cengoro demai telau dare. Kamu ngangon pot. Waranda yi sedang. Wara daga. Nakke kalau nau dum sare na wati lo kalau poano di WhatsApp no kan ai sampai lo sat tai terin kan coki sempa. Kan coki kasih mana kan coki do na. Do kurang aja kon na to ito. Tinggal na kadeng kay do sang. Kunen pe supusera sinem kan coki do kali. Iyo, menau pamlau ore. Paladam nono kru ka ba detau nono pepe ando la. Iyo, warandain sedang. Wara. Kumanangon. Anak do tiwon mo ando ka. Nang malau. Bang. Ede, aum tadi. Warang habak penggabat. Temain lo bawa makia. Warbak deh lah. Dari ngangon nahu kami sudah kompet pegi. Gara-gara ama una, lo aja asa nama una tahun ini minai gosi. Kakak malu nih, kopi mau pita. Assalamualaikum. Yo. Dake mai kaki ke pengabai. Wara kunutu do marlaraka do umar. Bawa amalone wati kone lo amaru do komperpei Angun jauh sih. Nangon jauh lebih rana. Enta bau permasalahan na doe wati ngawana taho ando ake kabune ku bicara na doe. Ana do warasa ngai dai kese dirabina. Aura ngwara tei banau ai po ete wau gomire bati pewara perubahan babi. Den chongo gomira nor kune tara ati ete. Bau de kapakaro wali veki di veira ana madular la grami ese Saudi Arabia doaka. De paura matando bati odi ngoasi. Na chenche na litorato karuku tuta karuku edi dembede. Lede kurabi na ke papagawai de kabune kucara nam anto kampor na lolu bebe kanari lalu kirimari mando we. Ana do ana anu mentubu tere. Coki kemana ya? Anu mentubu larang ade Ai jangan kan ngampu. Anu, dah usah kau tu ketupai. Wah keti odi ngoa. Lek suna kirain gomi Ai Ni hade. Baru je pemada ita. Ando warat cacing cangar wati. Ko hade no. Bilawaga ka polisi ando ke. Kau au mentubu kau tu mutton ditunggu kerabas. Dewe kana do wati an hori kuna maka hade kemana. Lewati jadwal. Wah, selama kita kali ngomong betul, maki wasa remaja jadi tetangga anu. Mua kapune. Topa ka aja Remato une. Ke kemada lai jenanu kemada de sia-sia mata Ano sia-sia ang kami kurang aja Kencoki au mun kencoki polisi terus. Oy, mata kate kay daw okay. Oi fela Mai mai dua Kaya ando
cau orang pengango rasae. Anu. Tira ngadue ilang aku kukeko. Gargaran gomi ya mau na. Ono aja asam gomi baku Ivana ro asame. Midi Mati na ando rabi gomi na teto merba sa te pengango ki lo maru todo re. De aku ne luan uru je rumah tangga dohong gomi Nawar pilih lah nau kan. De mai rima mun kakilai mai rima re di to ora pauna. Kawara pas sekolah kemana war bini ko tu tangge pitirin conggo jauh le. Conggo tu. Ne umato sebuah sekolah. Komi anak kawati balas budi ra na sekolah ka tantu ko mo conggo kiri kanan. Saya usah pakai surat ini. Nama coba-coba antisipasi ini. Atau sih menghadapi mahkamah, kapat atau warang makiwali masalah. Coba-coba. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya betul ngaku. Iya. Iya, saya. Deka warmai ketua anda tahu kan? Ya. Orang rabi yang oke. Ya betul ngaku ke. Kebetulan malam ini warasa domboto jadi mohon izin kalau ada masalah-masalah yang perlu diselesaikan jadi saya mohon supaya bisa secara keluarga. Iya. Jadi tidak semestinya suara yang keras. Kok persoalan akhir sebetulnya kata saya kan menghadapi persoalan akak kebetulan saya dipanggil masyarakat akhirnya selesai masalah atau akhirnya udah masalah. Aku bahas masalah tak ada ini. De do tara ke ndake si masalah ke ubu. Ma do tara take. Ya, tabe. Papagawa Papagawa. Ndake si masalah nanto we. Icha kuku keko. Dua ke lampa kungu kangaro ne yang kiri kana kampo iro pitilana pitiran gadu we ne sa Saudi ha. Ora salingku ke siang ngaha kiri kana sia lawan tambah-tambah do. Nehenga ai go we. Lain enggak baik do to tep do we. Gomin kurang aja cingi canga dere. Gomi or bini ko tu tamde au piti do sarasa magena ne kiri ne kanan gomi la chongom piti re. Sekolah kanan. Kamu aja. Siana gomi re bat tantu ni balas ra gomi pele. Saya mohon izin Pak. Ya. Pegawai. De penggawa akhir penggawa. Ya pegawai kebetulan dari apa olahraga selesai masalah talaka. Ya. Tahu masalahnya mungkin juga tidak jauh beda kalau masalah ada jadi mohon izin. Jadi nak kita dari amal one. Itu kalau memang ndaimu apal arti dan perjuangan dari anam begitu. Hei miti gomi re anu paruku manuku re. Iya, ini tututan re. Jadi saya kan orang masalah yang perlu saya selesaikan. Jadi harapan saya, kalaupun ada masalah-masalah keluarga, bisa diselesaikan secara keluarga. Cuman sedikit sabar lagi saya sampaikan di Amrone. Jadi begitulah beban keluarga lalu pangaha. Kemudian lantas ini persoalannya. Ya. Lantas si Batu Bei ya di tempat lain. Jadi usahakan untuk pikir masalah tapi nanti pegawai. Jadi ente Sarabanda ini selaku saya ketua dan masalah akhir juga harap selesaikan mereka. Jadi itulah dunia akhiran ada saya bahwa lawan Batu Bei sampai di luar negeri pikir Batu Bei. O pilih Fufi kau mata tokap pegawai. Lo ijo mata. Ano cece to kami di pakil gerintang mo bre. Lihat anu keleleli lo pelabuai. Fufi kau orketa Fufi kau we. Nama apa pegawai? Betul ngaku pak pegawai. Ampona luar rubah dan beto siamu amalone sikap tengwa katau. Anak iha walia ke bes piting kan dole walia. Oh, ini dia seporo amalone. Kami di lo usahakan lebih ketahu punya ngai saran bandai ketua RW akan. Anak sampai masalahnya. Lero pelabuai orketa Fufi kau re. Sa cingicanga na do re. Pakaya Pak harapan anak punya melone. Iyo makan roti gori baru re. Ya lupa tuh air sampai bumbu lagi ya. Jadi patut sebagai penggawa dong kayak selesai makin ngar. Melabi bagai na do re. Kopi bagai na do re. Salah gua kata tahu wali. Abai cingicanga. Ana ka meta lagi pitinawat ti cholam re. Pati colang ke pilih Fufi kau kasih kan. Untuk kenalin nariku.
andai Itino sepete beane. cowok ngaran sama Pak Ali. Pak Ali nih. Ori, Ori ake ori nahu Tahu sih ake. na. Anak ke go di Cina ya. Andai pandangan macam ko. Iya. Jadi dari masalah Ali tadi ya. Anu babae na pensoki niya sa kumata si. Cuma tetep kayak nawo deh. Kur marah masalah. Ya, banyak tetep kayak nawo deh. Iya. Mga marubah sih kato. Iyo, macam. Toto mo mire. Akan nampak pensoki sih. Dua ka. Kambori ya para anak pensoki kumata sa kumata. Kau Apa kabar? Iya. Lapo nai Pak Aceh kisahku keluarganya. Jadi Tuh, boy. harapan saya jangan ada masalah lagi dari saya sama lingkungan Kelai Bali. Jadi harapan saya mohon diselesaikan secara keluarga ya. Cuman itu harapan aku ya. Iyo. Ya jadi harapan aku barangkali saya mohon izin karena saya mau malau awal RT 1 untuk menyelesaikan urusan. Mungkin kami lagi. Aku kebijakan akhirnya selalu persoalan ke lau vei ki hapiti, lau vei ki hapiti. Ya aku sih masalahnya, padahal piti kan enggak tuh diketahui ngeberin bokon itu apa? Ya saya pesan penggawa lagu ake. Jadi apapun rabi dari amal one yake mohon secara pelan-pelan. Mungkin itu Bang. Anu ulah anu pensoki kumata. Akhirnya kebetulan orang mengenal satari deh. Cuman akhir kalau perlu diselesaikan, akhirnya sampai rumah itu tegur masyarakat ya. Iyo. Terima kasih. Assalamualaikum itu Pak Kala. Ya, Pak Ketua. Ya, assalamualaikum. Terus tidak dicepetan. Dinake kirabi ede dumsari. Iyo. Ade murir hoko Bati warat tu ni malon ketahu murir hoko ade rumah tangga selain daripada ndai gomi. Mbani nami ge lain nambani nain nawang. Lain nambani media nambang lang wang tahu jadi permasalahan Rabi gomi sendakira iten cara ikat sama dia di mata beiga. Jadi ayat kali. Iyo. Kadeo penuntut pakai yo ketu rimana nak ambil ketepak kuy ko pangali ko. Au kadep si. Di Rabi gomi ake rap kangapu di beiga. Ate piti gaur kaihan ko piti masare. Dengo apa beim ka? Nesenggai re, gomi re, berubah. Aina kerabin tu, kerabin mencara re. Sandakira re, cara cau rabin gomi re. Ano sekarang tu boy? Masalah keterbukaan gomi re harus buka seranganmu. Ada lau gomi sandakira bapiti ngupang gomi orki apa nau re. Nau boton chongo, nanti warasa ke. Ngo apa beim ni? Lo cola sama la beim chongo re. Jadi apa? Dia masih fufi komanda ketua. Yang ratio Fiko biasa mau kalau aku setam kurang ajar Fiko komite. Ya, ketua mori le batilo ketua kurang ajar. Iyo tuh. Tahu. Terima kasih rumah teh kita tuh. Moto kengapu madai wawancara madai. Aina kerami bali ge. Iyo, terima kasih. Iyo. Aina nefang cola jongol bitina ore. Apa tenang mau Ede pengwan ore. Iyo, terima kasih orang itu. Iyo, aina anu. Staf yang bawa yang untuk ngampus. Terima kasih banyak. Itu baru nunggu diterima gomi poin. Iya, staf beta mati betular. Mati betulan motor itu tuh. Mata anu gua kanggori itu baga. Iya. Terima kasih banyak motor ngampus. Iyo, lembo ade. Aina turu kerami bali yo. Mati betular. Mati betulan ai bara pudi nuntur Masa malu deh gue sempuro. Nari. Nari ini tesi wati bara kune bara perubahan gomi. Bobo perngoam namir bui bo fungfanga ketu. Mudah-mudahan ke papenggawa sebenarnya setelah baru main ngoa bendai kini. Wati bali kan dogen pangangon ade umar au ge sehingga meresahkan daripada tetangga kiri kanan gini malam laporan tuh kalau nasarusa sarana seluruh rumah ini tinggal piri mate yang ini lebaran ini gitu. Mudah-mudahan dengan kehadiran daya ini ya dan betul ini rukun kembali. Waktu itu yang pernah ngurang wali itu pernah benda ini. Betul Pak Denny rumah menari perbendai keluarga. Iya. Ede bambing kesimpulan di ada dona ini.
Na bara wali je singomi mateni lo uma de ngango de ko wali li panami. Topa hate ke toke. Bati topa kanari dari. Ya topa lo pegawai ana kete ngamba ni ke Para topa. madam intel. De barang doni rau. Ini pamit tapi warapu tolo doti propongo. Yo lembo ade de pegawai. Iya. Yo. Ane fakam ja roti no topa de. Iya. Yo. Lembo ade. Yo. De lembo ade. Ke kuchi honda mo.